tuvuye telefone turagifiye mwihuza hanze. Mwiriwe kandi abandi mwaramutse, biterwa n'igihe wareba ikiganiro, nizere ko mumeze neza. Twagarutse kandi twatembereye nkuko mwabibonye, ubu twatembereye turi ahandi, twatembereye turi Dayton. Murabona ko turi kumwe n'abasore hano, n'abasore b'Abanyamurenge. Twakomeje kuganira n'icyakintu cyo kugira ngo dukomeze twibukanye umuco, dukomeze twibukanye ikinyamurenge mu bintu bimwe n'ibindi. Hanyuma murabona ko turi kumwe n'abasore batatu hano, baratangira batwibwira, batubwira amazina yabo, batubwire imirara yabo, batubwire n'ibindi bitandukanye, turakomeza tubiganiraho. Reka dutangire n'uriya uri hirya ufite microphone. Witwa nde? Je nitwa Nyandwi Keve. Gerageza kuvuga byumvikane. Banyita Nyandwi Keve. Ndo hano muri Dayton. Uri hano Dayton. Hanyuma heza sister aho ngaho. I'm Grace. Nyamwiza Grace. Ndo muri Dayton. Dayton. Woni wongo bwana. Naje ne Ponce ndanyuzwe Dayton. Ndatangira kuri uya watangiye numvisha uvuga ngo witwa ni Nyandwi. Uri wa karindwi mu rugo iwanyu, ico ni Kinyamurenge cyangwa ni Kirundi? Ya ndu wa karindwi. Je ico ni Kirundi ariko ndu wa karindwi. Hanyuma uri umuki mu Kinyamurenge watwibwira uri umuki? Ya ndu umusita. Uri umusita. Uri umwishwa w'abaki? Ndu umwishwa w'Abadahugu. Uri Nyamurenge wavuye hehe, umenye waturutse iri haruguru iwacu cange? Je sinavukiyeyo. Je navukiye Burundi. Wavuye gwe, okay? Ariko ndu umunyamurenge. Uri umunyamurenge? Abavyeyi bacu n'Abanyamurenge bose. Naho sister hano? Ndi umunyabyinshi umwishwa w'Abasinzira. Yeah, nyavukiye mu Rwanda but ndi umunyamurenge. Uri umunyamurenge? Yeah. Bazavuga ko iwanyu baturutse hehe? Imunembwe, something like that. Yes. Muminembwe. Muminembwe ni nahantu ya. Ni Muminembwe. And then ahandi nibari something mubushi. Ahandi ngo gute? Musubize mikrofone dusobanurire ne. Muminembwe. No, hari ahandi bavuga like hajanye no bushi, what I don't know, bro. As in village cyangwa? Yeah, like a part. Like a place. Arakomeza yibuke aza kutubwira. Naje ndi umutwari mwisha uzigaba. Uri umutwari? Iwacu bavuye igatobwe. Kuri Gatobwe? Bahita kuri Gatobwe. Kwa naravukiye Uvira. Wavukiye Uvira? Byiza cyane, Uvira. Hanyuma nashakaga mbabaza akantu kamwe mbone ko mu muziki Nyamurenge. Ahangaha no kwibukanya ikinyamurenge no kugira ngo tumenye ko byibuze niyo turi hano muri Amerika ariko turi Abanyamurenge. Tugomba gukipinga cyangwa se tugomba kugumana ururimi rwacu n'imico yacu. Kiyo mwumva ngo abantu bavuga ikinyamurenge ku rugero. Ahangaha bahita gute mu Kinyamurenge? Uku nguku iyi party gute bahita gute mu Kinyamurenge? Isura mu maso. Subiza ufite microphone, subiza reka kugo. Mu maso. Bahita mu maso. Heza sister, wowe urahazi bahita gute? Ya naje nyuvuga ko ari mu maso cyangwa isura. Ni mu isura. Mugenzi wawe? Ni mu maso. Ni mu maso. Ndashaka ko tukora ano ma party make hano gusa mu maso, mwavuze mu maso. Nzazo mbabaza ati ikibacita ute mu Kinyamurenge namara mukitubwira. Ndizera ko ari ibintu byoroshye. Okay. Iki ni kibacita gute? Iki untazajya ni amenyo. Hanyuma haruguru y'amenyo ahita gute hano? Ishinya. Sister heza na sister? Same thing. Yabitoye? Okay. Hanyuma hano bahita gute? Itama. Iri ni itama. Nugira gutya uyu ni umusaya. Uyu ni umusaya, iri ni itama. Nawe ni unze wemera? Ni itama, uyu ni umusaya bande gutya. Uyu ni umusaya. Hanyuma ikibacita gute? Ubwananwa. Akananwa. Mwete mikrofone.
bahita Kanakanwa. n'akananwa. Yego. Hanyuma hano bahita gute nkangaha sinzi ko mama mbona aha bahita gute Agahanga. Agahanga. aka ni agahanga aka ni agahanga ariko se aha gute Oh, Ni masa- hairline. no. Airline. ninde ufite igitekerezo I bahita feel gute like Eh, aha niho like mu masoso like something like that, right? are you sure ni mu masoso I was- uri siri Wait, wait. no mu hano gutya ariko ni mu masosi like ni mu masoso iya ni mu masosi ni mu masoso hanyuma nk'iyo bavuze ngo mu nkanka ndashaka ngo mbaze uyu mugabo hano mu nkanka ni hehe muheze mikrofone tumutuma yabikoze. Muki. mu nkanka Munganga. Ninga. aho si mu maso byara tubaza turacyari hano gusa mu maso ya pare ya mu nkanka ni hehe Munkanga. Ni hano munkanga ndagira ngo sisi. aha bavuze ngo ni mu masoso hano Masoso. Ni byose. ni mu masoso ni aya ni amasoso uri smart Munkanga ndavuga ni hano buki. Ni hano buki. Hehe. aya Oya. Utu. heza uri niki mu nkanga se hano gutya mu kanwa mu nkanka nibe na hejuru yeah hanyuma utuba twita gute nukwibukanya ufite idea aratubwira utuba twita gute tuno batwita gute turacyari hano gusa mu maso ntabwo turaje ahandi ntituraje kure I have no idea. cyo ngicyo ntitukizi icyo si cyo bazakomanta hariya kugira ngo dukomeze tumenye genda bizi ndaza kubibabwira Tubwira like right now. utuba twita udusenda bageni Yesu Kristo. utuba twita udusenda bageni hanyuma mugapezero mutavuga mugapezero ni reka na aho turahazi hanyuma mu ijosi ni he Senegal. mu ijosi Wait. hanyuma kano ni gute bakita agafogo are you sure ni agafogo Just imbizi. nizo abahungu Yes. oya twese tugomba kubimenya ntabwo ari iz'abahungu twese tugomba kubimenya ni Ni agafogo bene kwingo yafite. akangaka akamiramutsi agafogo akangaka ariho itandukaniro rya kano akaba itandukaniro rya kano Oh, azina Shoki. kano koraho nawe urakumva hano hariho akantu I don't have it. gira gutyo nta muntu utakagira kano cyomiramutsi mutagafite gatoya hano hakabaho n'akantu bakita gute tugafata agafogo ni bitandukaniye Ako na kamera mutsima. ni akamiramutsima kano Kane. Kano kwa gaditse mbizi. hano akamiramutsima kaba indani hano Ikaba indani yo. agafogo na aka ni agafogo Naho wowe uravuga ngo ni agake Ababisi. uravuga ngo okay ibyo tuza tunanirwa kugira ngo abantu bagende biga umuntu uzogerageza kureba ikiganiro umuntu uzogenda uzodukurikirana arashobora kuba yakomanta akavuga ngo iki kintu ni gutya hanyuma turamanutse uyu munsi ndifuza ko tuganira n'umuntu uzokurikirana ikiganiro hariho abapeti batoya hariho abapeti bakuru cyane ba hano muri Amerika ni cyatumye abantu bakora kino kintu no kugira ngo abantu baza bakurikirana ugikurikiranye kuri telefone yiwe kuri televiziyo azagerageza kwiga yigisha n'abandi bana cyangwa se abandi bana babikurikira si uko nguko hanyuma twamanutse mu nkokora ni he Ngora ninga. mu nkokora naho ngaho mu gikonjo igikonjo ni iki icyo bavuga ngo igikonjo ni iki Jewe. maboko cyangwa ya kiri hano ku maboko hano gutya ku maboko guhera hano Oh, this. gushika hano ya sa na igikonjo ni iki Gikonje. Muturi hano. Nimba atari hano ni kindi. mureke gukekera mureke gukekeranya tutu konjo na mu gikonjo gikonjo ni iki igikonjo ni iki Inyuma y'ikiganza. Bagukopeje, that's cheating. Bamukopeje. Nyuma kabira mukopeje. mu kiganza ni hano hanyuma aha dufite intoki zingahe nta bandi bagira zitandatu Nguriya hari. zamura mikrofone Yabarahaba. Nguriya. turiya batwita gute Bakita ngo ni Akaregeye. akaregeye hanyuma izi ntoki ni zingahe ni zitanu Stan. murazizi amazina Yego. okay sister tubwire atubwire amazina y'izi ntoki Ntabwo nzi igikumwe. okay Igikumwe. okay mureke reka avuge Nukuri ndakubesha sinorenza. ngaho tubwire hariho meme mukuru me Mukuru wa buhoro meme.
meme No, wagize igitekerezo meme okay reka twumve sister muheze meme mukuru meme sumba byose kubitaro kuko mugufi nyirayo no murabyemera meme mukuru meme sumba byose kubitaro kuko mugufi nawe urabyemera nibyo cyangwa bahera hano are you sure nawe urabyemera kari That's why I was about to say like hanyuma nk'iyo umuntu agiye gutera ivi babyita ngo gutera ivi bagiye kwambika urupeta bazarwambika mu ruhe rutoki mu kinyamurenge mu ruhe rutoki the middle finger. Yeah, it's in the middle finger, fiancé, right? bagwita gute nyine ndiko babaza nyine barwita gute Grab proposal. Like gerageza wegereze mikrofone gerageza hanyuma kiyo bagiye kwambikana urupeta muri mariage bambika mu ruhe bambara mu rwuhe mu byo bavuze hano kuko barako mwazivuze mukuru wa meme. Are you sure? Yes, ni hano waga. Ni barwambara muri hano muri mukuru wa meme ya uko nukuri hanyuma dukomeze muri party y'inani kiyo bavuze ngo muntege ni he like one yeah ni mu watandukanya intege muntege no ku yeah ni hano inyuma hivi niho ku Murundi ni hano mu Butenge ni mu hano That's good yeah uko nukuri muri kubivuga kandi ndishimye cyane ndabona ko mufite ibitekerezo kuko sinzi ko murashobora kuba mwabimenya no kubivuga twavuze ngo hano kereka wabaje mu Butenge hano mu Butenge mu Ntege nwahita mu Ntege mwese mikrofone atubwire usubira bivuze bahita mu Ntege yeah hanyuma tuvuye kuri body part of body cyangwa se ingingo z'umuntu hanyuma tugende hari wigeze ayumva amakuru ya ruguru iwacu kuntu ari ateye winje nko mu nzu kuntu ari ameze winjiraga mu nzu ukinjira mu muryango sibyo hanyuma hano ku muryango bahita gute ku muryango urumva ko winjira gutya ku muryango sibyo so hano umuryango ufatira hano gutya aho umuryango ufatira azin upon king winjira mu muryango gutya so the corners of the yeah corner that corner ukuri kuvuga the corner hani bahita gute aje nuko ari corners za door hanyuma winjiye mu nzu wakaza wicara heruguru wishitse mu nzu ukicara ahantu urabona ko barashikaga bagakomeza hano bahita gute uzoshaka gusubiza azafata mikrofone muri saro ntabwo ari muri saro like when you enter it like the house winjiye ahantu baza bicara wamuvuga muri saro ruguru wacu bakazahita gute mu nzu ukinjira kurya mwicara muri saro bahita gute ruguru iwacu bahitaga gute ngo bahita muri saro si muri saro none ndetse bagasasa n'ibintu bita ngo ni ibirago use your microphone koresha mikrofone yawe mu kirambi subiza nturi confident n'ibyo mu kirambi are you sure uri sure ko ariko babyita ko ni ukuri bahita mu kirambi hajya bakaza bicara okay je takubesh nazi mu kirambi was like agasozi kahandi no hanyuma hajya mu kirambi baba bicaye hajya bijya biti bya bihari bahita ibiti biba biri hagana azin baza bakomeza urumva so bakicara gutya harya mu biti bahitaga yo cyangwa se bavuga mu rubumbiro ni he mu rubumbiro nta muri izo biti oya ntabwo ari muri izo biti mu rubumbiro n'ahantu baza babumba amabumba no koresha mikrofone koresha mikrofone he baba ngo n'ahantu maybe ufite idea mu rubumbiro urumva mu rubumbiro n'ahantu babumbira amanani inkono inkono zino zo gutekeramo ibishimbo ufite igitekerezo nkamwe navuze ngo ahantu bita mu rubumbiro ya nani byatse aho ngaho mu nzu ntabwo ari in the house yes aho kuri mweze mikrofone
muri salamanje hanyuma ndagira ngo nkubaze abakobwa barashakwaga no mu rubumbiro ni iruhande gutya baraza kutubwira ndashaka kukubaza kiyo kera wakurikiranye amateka ngira ngo muzamukurikirana amateka y'abanyamurenge a little bit. kiyo umukobwa yashatswe aza yicara hehe Azayicara hehe? Kiyo umukobwa yashatswe akabomboka akagenda bamara akicara niba mu mbere I don't understand the question. apana mu nyuma kwicara mu mbere azicara mu mbere azayicara mu mbere yego wumvishije apana mu nyuma azin umukobwa yashatswe azagenda Get out the house though, right? ni munzi ariko ari ukuntu bazabagabura atari mu cumba atari no munani mu mbere aho mu mbere Ni mu cyumba. Oh wait, tagari mu cyumba. ajya gukiza ni iruhande mu mbere no akiri umugabo Okay, I got it. wabyumvishije Yego. bahita gute Mu mbere. reka abivuge neza bahita gute aho ngaho Mu mbere. mu mbere ni ahantu hameze gute nazini Like munguni or like mu mbere ni ahantu It's not a room, right? Tagari icyumba. Okay, si icyumba Si ni salo, ahantu si bafata hall. bashyira amasahani abantu Oh, baba mu mbere bashyira so mu kabikiro k'ibintu. ya ibintu so ahantu umuntu washatswe nicyo gihe azagenda hariya mu mbere Okay, so it's like you hiding, kurihisha. So, ukihishikise ubwo nyine uba wihisha mu gihe bataragukura mu mbere. ngaho mbaza none se kubera ko aba yagiye ahantu mu bintu byo guteka ni umuco w'iwacu nk'iyo umuntu yashatswe aza agenda aho ngaho akicara aho ngaho niho bacumbiraga habaga hariho naho inkono bahakaba nko kwicara urumva so abakobwa n'uwo munani usangaga ariho bacana bicaye bombe n'umugabo none no umugabo yicaraga mu kirambi twavuze mu kirambi mu kirambi ukuvuga ngo umugabo ni mu kirambi umugore ni mu mbere yakaja mu mbere akacarana n'abashiki biwe ibintu nk'ibyo ngibyo ndizera ko mubizi ibyo mwabyumvise hanyuma turi iwacu ruguru two turaganira iwacu ruguru ni iriya ruguru iwacu wo kubwira wowe watubwiye ngo uva ahantu bakubwiye iwanyu wavuye nte azina egereza mikrofone imbanza numva egereza sora ijwi ryumvikana nza numva bavuga ngo muri byura iwanyu ni muri byura nta mihana nk'ingahe nk'ibiri cyangwa itatu wabuze iwanyu iriya ruguru reka nza nyumva ariko egereza mikrofone yumvikana nza nyumva ariko sinzi ngo aho bari baba naha iriya ruguru hanyuma muri Congo capital city ya Congo ni bayita gute Kinshasa urayizi bayita Kinshasa nawe wari uyizi yeah that's good and then iriya ruguru iwacu wavuze ngo wowe watubwiye ngo wanyu ni mu minembwe nta mihana nk'ibiri imihana urabumva icyo bisobanuye Yes. mwegereza mikrofone avuga I don't know, tagumpaza ariko. nyine kureke tutaza dukurikirana iwacu ibintu nk'ibyo ngibyo Je nzakurikirana ibindeba. ibiki bikureba as in like as in the part of me. Kubera aho abavyeyi banje bavukiye nahawe nyine naje mfite aho nyavukiye ariko nyine wavuze ngo wavukiye mu Rwanda ariko mu Rwanda wo kubaza mu Rwanda umenya mu Rwanda ariko umunyamurenge kureke tutagira iryo shaka ryo kumva ko tugomba kumenya ndarifite ariko aho abavyeyi banje bavukiye it doesn't concern me. wumva umunsi umwe wazasubira nk'iriya ruguru iwacu I wanna actually nshaka kuzogerayo ariko nyine hari peace kuko wumva ko udashobora kuba wari wowe waba intandaro yo kuvuga ngo ube nishira urupfu nta rupfu ruriyo ntitukaza tubeshanye je ntabwo nogenda yiwe nyine nogenda nzi ko hari peace like we got peace nk'abanyamurenge dufite aho natwe tubarizwa ni mu rugo taho dufite cause bari ko babaka that's why bari kubica so ko bahatwa harahaje no nyine but it's not yours right there though that's what I'm saying so ariko arabatuye b'abanyamurenge ndabyumva ariko gaje sizoje kubera ntahigeze niba muri wowe wumva ko utosubira ruguru ibintu nk'ibi uramutse ushatswe uramutse ukuze ugashakwa n'umugabo ufite ibyo bitekerezo kuvuga ngo asubire ruguru wa divorce kubera oya ntabwo nyo divorce yogenda wenyine kuko itushaka umugabo yogenda noneho iwe yagaruka nkabona ko ari amahoro twojanayo next time hanyuma niki wowe tubwira nikire tandukano zo wumva riri hagati y'iwacu mu minembe iriya ruguru imurenge na hano muri Amerika muri Amerika like the things I see is not what I hear like abavyeyi banje bambwira abavyeyi bakubwira arantu hari cool hari chill
harambitse beautiful like imisozi myiza nyine, but hano it's ratchet, it's ugly, like I'm not even gonna lie. So we comparing je nkurikije amagambo nyine y'ukuntu bahambira ahangaha ni habi cyane, nta hantu bihuriye. Taho bihuriye hano niho heza. Iwacu muri Kongo niho heza. None kuki wumva ko utashobora kuba wagenda wewe? No, genda hari peace, that's it. Wewe wumva gute Tandukaniro? Yegereza microphone. Tandukaniro nze nuva cyane abagore biriya iwacu. Abagore biriwacu ntibambaraga amapantaro. Iwacu ntibambaraga amapantaro. Hano bazayambara. Hano bazayambara. Bagiye mu tuzi bari wabo. But you do understand that it's not their choice. Umuco umva ko bataye umuco cyangwa batataye umuco. Sukuta. Na amategeko bakurikiranye Amerika. Hano hari amategeko agenga umuntu yambara. Mukazi. Yo kwambara igitenge. Let's say nk'abantu ko kwa muganga bagira uniform, amapantaro. Bakambara n'utunane twayo nyine bijanye. Mubona aricyo gituma bambara amapantaro cyangwa nuko barashite hano gusa. Hari abantu bakunda umushasha, like bagendera mu kigare, like okay, I'm a female kandi janya kuri like bazaga bayambara nakuze nsanga ariko bimeze, ariko mu muco wa Kinyamurenge umukobwa akwiye like kwitandika kwambara ibintu. Niki kintu gaya mu muco wa Kinyamurenge nimbuze kurekerana. Niki kintu uzumva baza bakora nabi, niki kintu uzushima. Jewe cyo ngaya nuko baza bajudginga too much. Baza bajudginga. Yes, baza bajudginga like okay, nk'abantu turi ngaha like abaza bakunda kutugendaho like kuko nyambaye ipantaro kuri hari uri bungaye kuri kamera kandi nyine ngo kwera ndi umukobwa, right? But then tiba understanding ko like ahantu twe tugeze cyangwa se kubyambara se kuvuga ngo twataye umuco. Suko kandi like abavyeyi bacu yego bazagerageza kutubwira, but bitewe n'ahantu turi bitewe n'ahantu turi kandi ari byo twasanze twebwe nivyo like tukurikiza niko tugenda. So nta guta umuco birimo. Niko nawe ubyumva, niko nawe wumva kuko ugomba kwambara uko ushaka. Oya ntago ari kwambara uko ushaka. It's like urabona okay nka weda ya hano igira igikonja n'igishuha, urabyumva ntago no kwambara igikwembe muri snow ndajahe n'igitenge, you know, so it's like ngomba kwambara ipantaro kugira ngo wenda nanje ifate nyine like nyumve ko shushe ndi warm. Bamugitenge ndavyambara nimara kandagire hanze iminota ingahe mbe ndagagaye nifase niho bazonshima ngo nyanira kurikije umuco. Tago byukunda. Hanyuma wewe niki kintu ugaya mu muco wa Kinyamurenge, niki kintu ushima mu muco wa Kinyamurenge? Sha muco wa Kinyamurenge nta kintu ngaya. Ta kintu uzubona abahungu bano bataye umuco kabiri abuzubona bagenda bagashiramwa madrede. Biriya n'ibitabi n'ibizoga ibintu nk'ibyo nibyo ngaya, ariko umuco wa Kinyamurenge wo ntaco ngaya. Ndi kuvuga abantu bari hano niwe niki kintu ubona bataye umuco wa Kinyamurenge? Kintu bataye niwe muco uzubona bataye. Uyu nguyu yavuze ngo baza bajudginga abakobwa cyane kurusha ibindi. Wewe niki ubona bataye? N'abahungu bazaba bajudginga. Niye nama utanga wowe urubyiruko ku bantu kurugero nk'abantu urugero mbaheze urugero rw'abantu bashika hano bari Abanyamurenge ugasanga bahinduye cyane ururimi, tubavuga Ikinyamurenge bavuga Icyongereza, kandi ikintu kiranga icyambere umuco wa Kinyamurenge ni ugukomeza ururimi rwanyu, ariko hano twararutaye. Niki kintu uheze inama n'urwera inama wogira urubyiruko bagenzi bawe? Icyo no babwira nuko bokomeza kuvuga ururimi rwabo kugira nti egereza microphone yumvikana. Icyo no babwira nuko bokomeza kuvuga ururimi rwabo kugira ngo ntibakagwibagwe, kuko zanumva bavuga cyane ngo hazagera igihe ngo dusubireyo, kandi nidusubirayo bizaba ngombwa ko dukoresha ururimi rwacu. N'icyongereza twogikoresha ariko bizaba ngombwa kuba ni byiza kuba mu gihugu cyaho ukoresha n'ururimi rwawe. So icyo nababwira nuko bokomeza gukoresha ururimi rwacu, ururimi rw'Amurenge. Heza na mugenzi wawe atubwire hano niki wogira inama cyangwa se niki wovuga hejuru y'abantu umuco ibintu nk'ibyo nyine wacu yavuze nyine yegereza microphone. Nyine wacu yavuze nze no tuzasubirayo. So we won't need to communicate like n'abantu nyine biriya nyine dusanzeyo tacu tuzabazi twenye niba tutazi imvugo tawe nyine byo fatikanye abo byo jana.
icyongereza n'ikinyamurenge bara batazi icyongereza twe tutazi ikinyamurenge tutubasha kumvikana mwabasha kumvikana hanyuma ko wavuze gutyo kandi ukumva ari ukuri ariko ikinyamurenge uziwe numva uvuga akari ikinyamurenge kizima barumuna bawe ari igihe uzufata nk'igihe ukabereka cyangwa ukababwira cyangwa ukabavugisha mu kinyamurenge bose bakisi uzubavugisha mu kinyamurenge alright ni byiza nawe sister niki uniye nama wagira abana b'abakobwa ubona mwigana hano ubona bintu nk'ibyo ngibyo b'abanyamurenge most of them okay hafi ya bose like you said bari bibagiwe ururimi rwabo ariko kandi hari bamwe uto blaming bitewe n'igihe bazi so hari abazi ari utwana kandi ababyeyi kubera baba bazi yuko abana birirwa ku mashuri bakaza muhira akenshi ugenda ibyo wiriwemo akaba ari byo utahana ubazanira so bashika muhira ababyeyi nabo bakiga kumanaginga nikiri muzanye akenshi ababyeyi bakakwihorera so bakamenyera icyongereza ariko cyo nabwira baza bari mu kigero cyacu tibate like ururimi kazi ruravuna je am not gonna lie to you ruzarugorana kinyamurenge kiragoye nje kuri nje ruragoye kuri njewe igiti ku giti canje kirangora kubera yuko like igihe naje n'ubundi nta nico narinzi like nagiye niga gahoro navuga ariko ubunyine numva ko ubunyine birimo cyane so abaje okay you did not have to say that abaje nyine bari mu kigero cyacu ko baba bazi kinyamurenge gifatika like example kabari bavuye mu Burundi kandi abantu benshi bakunda kuva mu Burundi azazi kinyamurenge gikomeye like kuri njewe navuye ahantu nyine mu Banyarwanda mu Banyamasisi so nkagendera muri gucyo nyine muri ubwo rurimi akarwo nisangamo ngere hano ndiga nyine urumva nawe ko bigenda biza ariko you can't blame abana baje hano ari batoya like let's say ujuri 5 years old uja kwishura ukarinda ugera up there uza wiga icyongereza gusa washika mu rugo n'ababyeyi bakagenda bagifata mugakoberezamo aho ngaho so cyo ariko nje cyo navuga hari ababyikora muri ari urubyiruko bakabyikora so nk'abo niwe nyine umuntu agomba kubwira ati mureke guta umuco kubw'ubushake bwanyu nk'abo babyikora bumva ko batakumva nabi ibintu nibibareba the truth hurts nabaza nk'iyo muhuriye nko ku ishuri nka batanu cyangwa bane timuza mumenyana ngo muganire mugire ubumwe okay nje ntabanyamurenge nyigana nabo nigana no musisi tumwe gusa umunyamurenge so ariko kandi nawe it's like dukoresha icyongereza cyane kurusha ikinyamurenge ariko kandi arakizi kubera nyine nawe urabyumva like tiyoreka ukimenya ababyeyi bazakimuvugisha kandi societe nyine abantu hafi ya bose abari kumwe nabo bavuga ikinyamurenge so hanyuma ndabaza wewe gato ndabona wambaye neza uraberewe kandi wambaye nk'umusirimu ndabona uri utangiye kuba umusore cyane akantu kajambo kamwe uwo tubwira udusezera urumva ko nambona birashoboka ko ukoye cyangwa udakoye ibintu biri mu nzira cyane hari ikintu nababwira kimwe mutegere kino kiganiro ni cyiza ibirimo mu bitegere mu byumve kandi mwibaga gukora subscribe share comment murakoze cyane mukomeze n'umuvandimwe mwana dusezere twese yegereze mikrofone usezere wese abadukwiye murakoze kudukurikirana mugume mugende mu subscribe everything azabagezaho byinshi byinshi ibiganiro abana batandukanye twe twenyine kuzazana abandi benshi abatoya tugume twige ikinyamurenge twese hano nyine kuri channel y'umuvandimwe hano murakoze cyane ndabashimiye kuba mwatwitabye kandi tuzahora dukora ikiganiro urumva ko iki ngiki cari tangiriro tuzakomeza tuganira murakoze cyane imana ibahe umugisha